Pozdrav vama i vašim gledalcima. Mi dolazimo od odbojkaške ekipa iz Sarajeva, odbojkaški klub Ort. Došli smo u Kakanj u sklopu Lige Srednjobosanskog kantona i da odigramo prvo kolo protiv odbojkaškog kluba Arabi iz Kaknja. Prvo kolo lige sa pionirkama i kadetkinjama. Naše djevojčice su to danas lijepo odradile i vraćamo se kući sa 2 pobjede. Ono što bi ja želio da istaknem je da kako su nas zaista lijepo dočekali, s obzirom da je Kakanj, kako slobodno kažem, hram bosansko-hercegovačke odbojke, mogu sa sigurnošću to reći. Djeci je bilo izuzetno drago da dođu u Kakanj i da odigraju, da vide taj nivo odbojke. Zaista ovom prilikom želim da zahvalimo odbojkaškom klubu Arabi koji su nas zaista sjajno prihvatili. Ljudi u Kaknju jednostavno imaju kulturu odbojkašku, već dugi niz godina to traje. Tako da moramo pohvaliti organizatore i čak imamo još i prijatelja neki u Kaknju poput naše škole sporta, ali imamo danas stvarno pohvale za organizatore bez i najmanjeg incidenta. Publika nas je oduševila jer odbojkaška, kakanjska publika ima to već dugi niz godina. Ja sam djeci rekao prije nego što smo krenuli, idete u grad gdje je igrala Perudža protiv Kaknja i malo im prenio dojmove s te utakmice jer sam bio na istoj. Tako da su curice primile to lijepo, jako u nekoj sportskoj atmosferi, sve se super odigralo, čak i curice koje su bile poražene danas sportski su pružile ruku, jedno prelijepo druženje. Kamo sreće da nam je malo ljepše vrijeme, da možemo još malo obići Kakanj. Na preporuku svih naših prijatelja došli smo u Real centar, djevojčice su oduševljene i evo ostale su tu da nešto pojedu, popiju kafu, da se malo ustkamo i da na kraju krajeva proslavimo tu pobjedu. Opet kažem, šteta što je nešto lošiji dan, ne možemo malo hodati po gradu, vidjeti malo centar dole grada, ali Bože moj, lijepo nam je ovdje i ovom prilikom želim stvarno da se zahvalim svima u Kaknju koji stvarno godinama ovu kulturu svoju sprovode na jedan pravi način i uče našu omladinu kako se treba ponašati.